foi ni December ni som thum pakhat sang ni som ni pali ania tuna hian Kolasib Khawpui lam in kar lei tan bul ne kawng thlang min ene chedi silen chei mek na mun kha kan thlir mek ani kan muang hian hen bei ulu khop maya concrete in chhong tam tang sadona moti turin uluk takeran beya an siam tum hun chung a chuan October sang ni som ni palia zo turen be sei kha sen zo talo deu na in kong chaun thei na tan kan ha de hlek chung along ai don ani hela February sachum mala ma te hi chuan helai kong pen hong thei to tura ngai la he ruwa furin aron nang manang tiro chu hlab om khop maya nan vai chon tilai chu motor jam le na tur motor tan le lui lui na tur khan ya chumi chu kheng em lo tura be sayang an siam zo chuan ama minang kha chu di to tura ngai la atlo deu toy be sei tiang JCB nen chop boka hian khuri deu ma se kong a that don chuan han tor ve deu lek te poi ngai lok thei lo na chin ngai lai Mizoram Lifeline National Highway khania koi mo viau box ni tu na ri chuan khuk chu khurem rem takani hei se kong thata ka nei thuaya turanga yang helain kar apo hian December ni som thum pakhat sang ni som ni pali Kolasib Khawpui la matren hei dia kon kan pan me kani kong din mun kan thira i labor te po kan muta zeu zeve na thok lai te po kan mu zoi ta a mason na chi khat chu ni phot mai sang ni som ni panga chuan kong chia ta wanga traffic jam lei var duty ngai ti te kha National Highway a hian kheng to lo turi ni bei sei tiang phot mai na a khuar lai chu la khuar no tur po hi mabak tu la ko bir per khop mai Kolasib thar area ani helai tlan sak chi po ni lo motor te phei chon aso dar ve kang ti lo om lo ei la khuar ve khop ma ngai phei chu new dia kon hanga new dia kon chu a pop thol ama kan soi to kha a khur zual han no kha an zo thok pata tle me da zia a khulu tu po zia tlan a so po a zia de ve mara chu a thir chu khom ngotang a ngor der ma lo thei box si lo wa la thing na khop mai dia kon area theng thei le tana kan veilam pangi forest lang peng kan ti khani CP road dia kon khu po kha lo ziom ta de ve mara choi hi ani kum ko lo tura ngayang emi chunga hianin an lo black top thatura ngai la khuar no chu dia kon ria po azia via ve helai hi Kolasib dia kon bazar pen thak na ania chuan so kan mami so dia kon square kan ti tak bung om na
khani ti hian kan fang zelang kan tlan china chuan National Highway area hi cheber zelani Kolasib Khawpui chhung chu zia viau veng lai lam tlan chowa tuna hian Kolasib veng lai maro chu kho chung poi mam kan ti rol hian azia deu ni moya abol ro hi chu ala re chuang lem lovani kan khathiam mayang om dan chu la so na ve khom kho chung po hi lai thir hui ban kon chho khani a veng lai lam pon kan kal zelang Kolasib veng lai thleng chowa kan channel la amain kan upload to project lampang kha chu voin chu project veng lam kan kal lowanga tiang Kolasib veng lai tlang puin khawpui chung Inkalpawhna hi chu akong pui zia khop mai highway ber hi ala cheber rengani tun din huna chuan voin hi ni som thum pakhat December sang ni som ni pali ni Kolasib veng lai bazar sumo counter ni bok thleng phei le tana Kolasib veng lai kan la fan no lam St. John's kong lam pang hi nge an kan thlir thuak ang Kolasib veng lai tanga St. John higher secondary school panna ania lampo do thu sam tak ke chu thleng thei lo na in akong chu takin tuti takina chelu tukulave azia viau zel mai chuan convent ro ta kan phei leang enge kong din mun kan thlir leang St. John's Higher Secondary School e kan veilam mi nia khi o kan dinglam mi hi veilam mi khi Catholic biakin ani tuna hian veng lai St. John Higher Secondary School atang khan St. Maria Rota pakon kan chuak thleng lenga ti chuan hei helampo hi akong azia viau mai du thu samang tak a tha chu ni chia lo ma se zia ve kong po zau tha phone atang phei chuan adum tle zuar kan ti don nge buang deuh thak kan ti don kong hi chu ti takin a chelem lo ni helai kong hi hei nuam khop mai kan ding lampang hi St. Maria Gority School kha ania voin chu ke vi ke ICR ti vel kan han tlo le thuak ani hei a chan po National Highway Kolasib kho chung a chelu tuka akong thalam a khulo lam kan han thang ani nei kho chung Inkalpawhna kong hi chu atlang puin azia viau zel mai yan voin chu hun ol kan nei ni ani boka an tia kan chung te than kan han tlo kwal zuai don ani hi ani po hi dom doi an Kolasib Khawpui chung Inkalpawhna kong hi atlang puin an nuam kong che zual lutuk om lo
national highway ber hi a chem emani hey new diakon po akong hi anuam viau ni pangai takani hey so lai so diakon feel khania hey lai chho po hi nuam khop mai highway kan an chuak le ma naga a so bob bopanga alo khule em don ani hey nuam takani new diakon community hall atrangin VC house atrangin ani bok thowa bazar lam kan han lut phei ngai te poi zau lut tuk lo ma se han khom lut tuk kong chia atam lo hop mai tem betul kan. diakon bazar lut phei le tran ta der mai diakon highway kan an theng chonga a khu viau anga so le bob bob don ni hi ha a khu hal chuk chuk mai ni highway kan an lut che chu a heti ma apop zual an thol a khu chuk chuk khu kan mu thei mo so le pop pop don ni hi chu wagin highway hi hel char char ngai ni a khu boxi a kong che boxi dia kon than mol lam kan panang tu na dia kon than mol po hi than mol kong po hi zia via vania ei dia kon than mol kan theng ta convent road rang khan pa kon peng thenga hi ading lam khu DC office panna project veng lampang ania ti chuan kan mazon tak khu diakon lam panna ania chuan he lam aveilam hi Kolasib veng lai panna ani zones higher secondary school rang khan bang lakon marveng lampanin kan kal le meka chuan tuna hian damdo in hnuaya damdo in hnuai lam konga bang lakon kan pandon ani po akong hi lian lo na in kong chia tia han soi tur chu ani lem lo azia viau mai damdoi nuai kan chung ding lampang khi damdoi in khani chuan damdoi in lu na peng kan thenga bang lo kompanin veilama koi chawanga lam hi veilamak pen thei hian trumpui veng tlawhnaDt veng lampang trumpui veng lampang tlan me kani trumpui area hi azau khop maya hei to na pon trumpui venga khan kan lo mani hei thui khop mai tlang puin khot pui chung kong hi chu anuam tlang pui ni kan ma veilama pen thla khwan trumpui than mual ania tuna chuan trumpui veng chung lampang kan tlo lowanga helipad ro ta kan kal doni tian helipad ro ta helicopter trumpun ani an chung khi soile soi nu kan national highway berahi alo che berani hi hei helai te po trumpui helipad road kan ti mai khania helai hian veng ming thana nem ka khelawa trumpui re hi zau khop maya helai kong po hi alian lem lo na in
kawng chhelu tuk kha om lo ani khi kan chung khi helicopter trum hmun kha ani to a kan ti kha chuan hei kawng hi hre om lutuk om lo Kolasib Khawpui Inkalpawhna kawng ho hi chhelu tuk om lo ai wai ber kha Kolasib kha chhunga po kawng chiani tikhan trumpui helipad chu kan thleng ta thlir kual ve reng tiang trumpui helipad hmun hi anuam khop maya a viau hi thaphian mai nuam takani tlang sang lai omani boka tuna kanam na hi helipad hmun trumpui kha lani hei kanan thlir kual zuai nge kan mu fia theimo trumpui helipad rang hian khu chu mai ro mai na zo bo deuh chuk maya baira birot te po hela tang chona lang nai khop mai khu maro chu triau chu ma tama lang fia lo mai thei triau chum kan di dong he ro mai lang tam riau maya ei thi tho dan te po ta tang khian a khia thei don khi thikal dan te po tuna chon helipad kan chhuah sananga electric veng lampang kan pan to don ani helipad atang khan kan chuak phaya chuan helai Kolasib biakin moi beranti Kolasib trumpui biakin thlir le zuai ango hi trumpui Presbyterian biakin massa khane tuna chian sathar to abul mai a hian hei tin hei trumpui biakin trumpui Presbyterian biakin ani moi khop mai chuan hei kan hmalo kami hi Nazareth nursing home trumpui ria mi thau khani Nazareth nursing home Kolasib trumpui na fellow te kanom takin bul mai hian he trumpui Presbyterian biakin moi tak khomani trumpui playground hi artificial grass an pha ve don nge khrechialo hei an lo no mam in an lo cheina sakhop maya trumpui playground mun khani ei feel thadeu in chhuah don ani mele trumpui playground tihian trumpui playground na tangin electric veng kan pan thadon ani ei kan ma mai mi khi kan velam mi hi dakin pui khania chuan khi kan en hmu lai taka khi chu EEPWD Kolasib division khani an office mo tihian banglakon area kan an theng le ta helai banglakon area nia veilama kan pen chho khian Kolasib marveng saidan zel ti vel panna khania helai hi Kolasib banglakon kan ding lama mi hi banglakon bazar ania ei vain chu dor thun lom vak lo ni hi chuan hei kan veilama mi hi DC Sarkat House ania hi thengdu tan remchang khopang ei supply minister hlui puring te a te in building chuan veilama kan peng thlanga ti chuan electric veng kan lut thadon ani wa in chu enge December ni samthum pakhat sang ni samni pali ni ba kum lui thanan te pon yang chu Kolasib Khawpui chhung kong pui din hmun le thil hren khat te kan thil zuai ni hi electric veng kan thlenga hei kan hmu lai mek hi
Kolasib Power Division ani ini na en khal deuh leka alang fia lo deuh mai thei ol samjong in PNE Pon Electric Department Office tila ol samai o mange ti chuan hei kan ve lampang khi PHE staff quarter ania chuan so kan mami hi hei PHE office ania helai hi PWE PHE quarter ani kan kal zelang helai chu hei an chei ni hi electric veng lampang hi chu Kolasib pa hian kumin hi veng chei tlem khop maya han hmule han soi tu ra hi an chei na lem chhun ayang ai chon anal du lo tlang pui na chungin kan an thir le zoi zoi chin tiang an chei na lem hi Kolasib electric venga zana chona nuam viau don ani he avar ringo takan hmute po hi a eng chhuai chhuai tura kan nga ya an cheina area hi zau lem lo na in an chei moi phian tura nga yang zan lamani lawa ai moi le moi lo khariat vak lo nan a moi viau tura nga yang hei tikhan vo in chu Kolasib area chhung national highway le Kolasib Khawpui chhung Inkalpawhna kawng thenkhat le hmun poimo Kolasib electric veng through national highway tui thaveng pawna lam kawng po hi over thang ring loi si ve hey lam po hi atlang puin Kolasib Khawpui chhung Inkalpawhna chhewak lo ni hi chuan so kan mami so irrigation water resource department complex ani kal zelang hi Kolasib Khawpui kong hi Inkalpawhna kong hi athatlang pui ani hi hey anwam khop mai soi le soi nu thuna na Kolasib district a hian a kho chung chu zia viau zela a national highway ber hi a cherei ani tina ani chu ei heng te po a kong chu zau lo zau te soi tur chu ni lo ma se a chelo tlang pui kong khuar chelo tuk kha om tlat lo ei nuam de bani helai kong pui hei a koi ve ngit nget ti hi ni maya hei koi ve ngit ngeta se an nuam mam thaphian zel highway luka ane na te khin chon in than lei ta ka ni motor bal boka voin chu hei cho ema motor sil na hian sil kan han tumanga tikhan kan han du tok rianga on rem chang ma sabera kanin mule don nia in zawain mang thari photule